Voin hi mei ni kuwa sang ni som ni pakhat pathian ni ania Mizo official channel thlir tu le ngai thatu zong zong te chi bai vek ule ahun lai ani ba ka khovel thliron ani mio wangin tunchu ma po Myanmar news kanon puang le dona kan thria thewam khan Myanmar sipai te wangin information na chaklo em a chu wangin tunchu ma kan thuron puan chhuat tu then khat te po hi ama ni thil thleng ma se news site ten nimin le voin lama anon ti chhuat chau te po kanon puang tel don ani Mei ni riat Hakha update Chinland Defence Force CDF Hakha te chuan sipai kem anlak nu an hal zui lai chu mipui mu thein an pholang Myanmar rama mipui sarkar din le tura malak na sipai sarkarin an nei lo wanga mipui thinrim le sipai inkar boruak chuan ziom lama pan thei meulawa mipui poi sei lo ten sipai kutan tuar nem tok to a abi kin tlang rama chengte heng chin karen le namte naw jok te humhim turin sipai pol Chinland Defence Force CDF chu din alo ni ta ani Hakha khopuya CDF sipai te chuan Hakha district chung sur khoa sipai le police te omkhom na kem chu bain nimin chundar som pakhat le achan vevela khan sipai kuta tangin an la fel ti hriat ani CDF lam chuan an che dan le sipai kem an la live video chu mipui mu thein an pholang zuya aram mi ngei mi then khat te chu video darta wang hian an lom che lo nin an soibok sipai kem an lak zo nu hian CDF lam chuan an le khapu poi mo le thil dang te chuan hal saka video la in mipui mu an pholang zui ani tual chung mi te soidanin sur khuwa CDF luta sipai kem an beila hian sipai tamjok chu CDF sipai hlavin an tlan chiat yan soi ani Mei ni sari niriat kachin ram update Burma sipai mang angin chemical bomb an mangta Burma sipai jet fighter te hian kachin ram alobum tlang le a chevel thing tlang khuwa Mumok township te chu bomb mangin an bei fawa nimin tlai lam khan alobum tlang bul hnai miuthit Mumok township a Burma sipai jet fighter in bom athla khan a then na puak lo ti hriat ani heng bom an thlak zinga pakhat chu puak lova mu ani hnuwa kachin ram mithiam te an dik turin hon ania nimin mei ni riat khan kachin ram mithiam te chuan Burma sipai te hian chemical bom an hmang ti an ta langa mei ni sari le ni riat khan KIO sipai thi hi som pani chuang an oma KNU sipai hi panga thi an omboka heng nam sipai tangrual pol thi te hi chemical bom puak wanga thi an ni ti hriat ani Burma sipai lam hi somli thi an om ti hriat ani bok heng Burma sipai thi zinga atamzok hi jet fighter in bom athlak na lama thi te an ni ti an soibok ani KIO KNU te chuan mipuin zalen an nei ma lo chu sipai te an do zel tur thu an soi New Bamo City East Tower hi Burma sipai ten tun thlengin an la beirenga KIO te chuan KIA military area ani angin kan ram mi ha tak chung point kan veng him zel dona sipai in dona kem hi chu reilo te man tur chawania KIA ten kan op zelang tin an soi KIO mai ba ka KNU te chuan Myanmar ram le mi pui te hian zalen an hu ma lo chuan Myanmar sipai te hi kan do zel dona in dona hi kan chol son hau lawang tin an soi chuak ani Mount Alobum in dona update KIA ten Shalong Kon Muthit Tower an la veng him zel Mount Alobum in dona chu ni tinin atang chho hle a Muthit Tower Salung Kon battle chu akal tluan thu an soya Alobum mountain kem lama sipai ten bom thlak ma se KIA te chun engma an poisak lo thu an soi ve thungani sipai lam hian New Mio Tower Salung Kon hi voi tam tak tank missile pali le hot wizards mangin mun la takatangin an ka boka ma se an mun poimo lai berro an ka fu thei lo nin an soi KIA te chuan Myanmar sipai te hian ral thuam chitin reng mang ma se pathian in min puin min la pui zela Myanmar khwale tuite veni mi kan ti turani tin an soi ani Myanmar General Hui CDM Zomta General
hin tho u chuan Myanmar mi puilam tang sipai te chu training anei puita Burma sipai general lo ni to an pu min ong line nun ron zia hriat awanga interview thlenga beitu hein tho u chuan main riat khan Myanmar sipai te beiturin Myanmar mi puilam tang sipai te chu avoi khatnan Mandalay region Mikchila Base training anei pui ti hriat ani general hin tho u chuan heng Myanmar sipai te hi anral thuam hmanga mi pui te ri grapa zuam em turin an hril thina zam ho lova mi pui te that tu le chu tiang thil ra thlak taka che turin an hril thina ni ti na soi chuak ani tho u chuan training local khom te ma thu soin dananga dik taka thil ti hi apoi moin thil tul takania chu i hriata irin tla chuan entikhuna po sipai te hi ma chonin bei po niula chu dikna in von tlat na chuan hne na chamti rang cheu ati in do na chu engtika nge alo thlen don kan hrelawa an ma ni lamin miron pan mai theya ani lo point kai ma nin kan pan jok mai thei bok engtika nge kan in do don hriat lawa naktu ka po ni mai thei chu wangin in ring rangin omro u ti na naw te chu afui ani heng sipai rong taka cheya khotlang nu naw poi selo nu na hlu tak su tu te hi engtika ma kan ngai dam tur ani lawa kan en liam mai tur ani heklo engthleng nge idin thei ti ngai tu tur ani lawa heng sipai te hi an thi hun tur aron in herzel don ani ti na soi chuak ani main riat khan mi somkua pakua in training an zum thule heng training te zinga ano pangber chu kumsom ni velani thu an soyani Alliance Association AAC chuan Thailand bat makta duai khat chu National Unity Government ti changtlun nan an hlan Thailand riat pui AAC Vice President chuan tun hnaya Myanmar mi pui sarkar thar NUG hne an Ministry Office thom than turin Thai poisa bat makta duai khat an pe ti an soi Thai AAC te hi tun Myanmar ram boy a hian an che thalea ama khan KNU te po an eile in tu leinan bat makta duai khat an pek ba ka bu faile thil dang te po an lo petowa tuna NUG chu bat makta duai khat bok an pele ta ani an fakom tak zet ani NUG Vice President chuan sipaiten meeting nei an tum lo thu a soi chuak National Unity Government NUG Vice President Duwa Lasi chuan mai ni riat khan sipai nena meeting nei tur chungchang soi chuakin Vice President chuan engtikong zong ma in sipai lam tei meeting nei puyan tum lo thu a soi ani thungai tu ngai a omani poin sipai te nena mun khata thut khom chu an du lo wangin chu tiang thungai tu ho na hun chu buat sai ni lo tur thu a soi bok Vice President Duwa chuan soi chun zomin sipai lam ta hian minon biak reman du ngai kan ringa ma se keini lam chuan kampom don lo a result adang lam pha chuang lawang khotlang ti phunga kan ngai mai ni ti na soyani Chin State Hakha Ayo atanga Miss Universe sang ni som ni atana than Miss Thuja Winluin chu Myanmar Ayo Miss Universe tel turin US athleng sang ni som ni Miss Universe Myanmar thanna winner Miss Thuja Winluin chu tun thla mai ni som paruka Miss Universe thanna nei tura Myanmar Ayo turin US athlengta nikum sang ni som ni December thla khan Miss Universe Myanmar thanna nei ania heta hian Miss Thuja Winlin chu Chin State Hakha Ayo telin winner aloni to a Myanmar Ayo tur Miss Thuja Winlin chuan tun thla ni som paruka Miss Universe thanna nei na mun tur Seminole Hard Rock Hotel and Casino Hollywood US athleng to nin tarlan ani kumsom ni pani mi Miss Thuja Winlin hi Chin mi anilawa Kol Yangon lam mi ania Miss Universe Myanmar sang ni som ni thlanna khan Chin State Ayongin atela ai osak Chin State chu alamhuri lauti soin COVID-19 rileng zia deu hunrem chang masabera Chin State Capital Hakha chu atlo ngai tur thu a soi Miss Winluin hi zirnalama English major final year zirmek ania diploma in hospitality management na zo to bok Miss Thuja Winluin hi Myanmar sipai sarkar du lo tu le na sataka do dal tu ania ram mi puite poin an ngai sang lea
Queen of Democracy tin mingleman phu sakhial nge ani hakha tha a firfiak sipaiten civil mi paruk manin poisa chiat nuai ni singa an rutel meini sari tlaidar nga le achan vevel khan sipaita chuan hakha tha civil mi paruk an man ba ka in pakhata tangin poisa chiat nuai ni singa an ru chuak ni nan soi Burma sipaiten civil mi an man ni an soite chu pakhatna puram cheu panhina puchakung pathumna pathang thang palina nu ni tin thluai pangana puboi sham parukna piram langte annia hakata baptist church po sipaita hian an lu khunga thil anti chiat le lak engma hriat alani ri lo sipaita hian hakata avek hian mi som pahni an lo man towa anzinga mi somero an chual e ngala mi pahniero an la khreng zui ni nan soi hei mai ba ka hian sipaita hian nierlon tha khuwa pungun hupte poisa ting som chiat noi som ba ka thilhu dang tam tak an lak sak bok ni nan soi mei ni ruka pokhan KIA te chuan SSC Burma sipaita chu mun thuma an beya he bei puyan thlak na hian terrorist group SSC sipai zani chuang in hliam tuarin thi po anom nual thu KIA lam chuan an soi Burma sipai anin hai le ta ramchung na sataka boimek Myanmar chuan kachin rama KIA te beiturakal momok bial chunga State Administration Council Burma sipai za chuang in kulmek te chu anmani Burma in do thlona pakhat chuan KIA nam sipai te motin an kap chiama sipai somthum chuang an thi ba ka sipai somriat chuang in hliam an tur ni in KIA hotupa Cardinal Nobu chuan asoi chanchin tharma salama kanon puan Arakan Army te anon pen chuak ta tia news kan don kha ngun takin kan chui zuya thian thadum tak tak te zara thu chiang tak kan hre thaya kan lom hle ani Arakan Army ho KNLA tho puya Burma sipai do tura ron pen chuak te kha Arakan National Council nuami Arakan Army kain state ami te ania mi zathuma tanga zali in karvel nia hriat anni sipai sing thum don nei kachin laija muna headquarters nei Major General Tuan Rat Naina Paul Tero anni lo thu kan donga mase anne big lo hle thoni nan soi anu khanan Myanmar rama mi puite hruai tu zinga mi pakhat thu po si i han chiar chuak te ang chin mi Kali University e thok CDM lu te na tanga an ban thu ka lo hria Myanmar a hian na mu a har zia po ka hailo ma se thu dik tranin huai takin indinga atop thlenga intrang hi ka chuang tak zet che uani ne na changa kan chak huna tun aya din hun sang jok in chan ngei ka be sei he sual thim lal ne tur hian mimal tinten kan thei to ka theu tran kan la ka poimo hle ani ka soi fo thinangin mitin hi akila lungpoi mole tangkai vek kan nia mi tia tan da lavin mani theina zona theu i bei zelang u Vietnam ho kha hriat reng turani lume thiamin an lume na changzuar tuin a changjor na chazuar tuin a chozor na chutiang zelin an vaya an tangklang vek chu an chak mai ani khoiram dang sarkar ma in min puidon lo kan history hi chu keima ni ngein kan ziak don ani lalpan kan ma hruai zel don ani ti in asoi ani ole khati zongkha Myanmar chanchin thar kan puan theite chu ania Mizo official channel clear tu le ngai thatu te chunga kan lo me